салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. баъди талафоти зиёд дар хатти дифоъ дастаи шоҳона ба фикри харидории Трент Александр-Арнолд афтодааст. баъди рафтани Клоп акнун Ливерпул оҳиста-оҳиста ба парокандагӣ наздик мешавад. ба гуфтаи рӯзноманигор Рамон Алварес Демон, футболбози 26 сола розӣ шудааст ки пас аз ба этмом расидани шартномааш бо Ливерпул моҳи июни соли 2025 ба ҳайси агенти озод ба Реал Мадрид гузариш кунад. эҳтимол дорад ки бозингари англис дар равзанаи интиқоли зимистона ба бошгоҳи шаҳри Мадрид гузарад, аммо ин сценария феълан ба сифати эҳтимол расонаӣ шуд. ҳатто дирӯз расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки Арнолд ба ин гузариш розигӣ додааст. Тренд дастпарвари тими Ливерпул аст ва аз соли 2016 дар ҳайати асосии даста бозӣ мекунад. Тренд бо Ливерпул қаҳрамони Премер-лигаи Англия, барандаи ҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия, Суперҷоми Англия, барандаи Лигаи Чемпионҳо, барандаи Суперҷоми УЕФА ва ғолиби ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо шудааст. барои пул кор кардан аз пешгӯии футбол шумо имкон доред аз промокоди мо истифода баред. бозиҳоро пешгӯӣ намоед ва дар телеграм-канале ки дар комментария закрепид шудааст, даромада бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. вақте бо промокоди мо аввалин бор регистратсия мекунед, шумо имкони 8000 сомонӣ кор карданро доред. қаҳрамони мутлақи ҷаҳон дар вазни сабук Артур Бетербиев гуфт ки имкони вохӯрии ҷавобиро бо Дмитрий Бивол баррасӣ мекунад. мо хуб омодагӣ гирифтем ва ҳар ки беҳтар буд ғолиб омад. агар онҳо бихоҳанд, ман бо Бивол рақобати реваншро баррасӣ мекунам. аз набарди мо аллакай чанд рӯз сипарӣ шуд ва ҳоло ман аслан намехоҳам ки дар ин бора фикр кунам. ҳоло вақти дуруст нест, ба назарам чунин менамояд, аммо мо интиқом, задухурд ва ҳама чизро идома хоҳем дод, гуфтааст Бетербиев дар мусоҳиба дар канали ютуби Ушатайка. ёдовар мешавем ки мушзани рус Артур Бетербиев дар мубориза барои унвони қаҳрамони мутлақи ҷаҳон дар вазни сабук бар ҳамватанаш Дмитрий Бивол пирӯз шуда буд ва ин пирӯзӣ сару садоҳои зиёдеро дар расонаҳои хабарӣ ба бор овард. мегӯянд дар ин рақобат бояд натиҷаи мусовӣ дода мешуд ва ба андешаи онҳо доварон имтиёзҳои Биволро иштибоҳ ҳисоб карданд. ҳатто худи ташкилотчиёни мусобиқа ва сарпарасти ин шоми пурҳашамат иддао дорад ки дар рақобати ин ду мушзани машҳур ҳатман ҳисоб иштибоҳ шудааст. нашрияи бонуфузи Daily Mail хабар медиҳад ки аз сэр Алекс Фергюсон хоҳиш карда шуд ки пас аз бозӣ ба утоқи либоспӯшӣ дар Олд Траффорд надарояд. ин амал боиси вайрон шудани анъанаи деринаи бошгоҳ мегардад. қаблан маълум шуд ки раҳбарияти нави Манчестер Юнайтед Ҷим Редклиф дар чаҳорчӯбаи барномаи кам кардани хароҷот Фергюсонро аз мақоми сафири байналмилалии бошгоҳ маҳрум кардааст. акнун ба Фергюсон ва дигар аъзои шӯрои футболи Манчестер Юнайтед иҷозат нахоҳад шуд ки дар утоқи либоспӯшии даста ҳозир шаванд. намояндаҳои расмии даста рад мекунанд онеро ки мураббии афсонавиро аз утоқи либоспӯшӣ мустақиман манъ карданд, аммо мегӯянд ки ҳоло дар бораи он ки кӣ метавонад ба он ҷо равад рӯйхати махсус вуҷуд дорад. мураббии муваффақтарин дар таърихи Манчестер Юнайтед соли 2013 корномаи мураббигиро ба анҷом расонид. Фергюсони 82 сола 27 сол сармураббии МЮ буд ва бо ин даста дар умум 38 ҷоизаи мусобиқаҳои гуногунро ба даст овардааст. тасаввур кунед, легендаро феълан сармураббие ки на ҷоиза дораду на ягон кори ба маъне аз даромадан ба бошгоҳ маҳрум мекунад. ламин ямалро новобаста аз пешниҳодҳои калони пулии дастаҳои дигари аврупо бошгоҳи каталонӣ бо тамоми талош манъ карданист. дастаи Барселона шартномаи ҳамкориро бо вингери 17-сола Ламин Ямал тамдид мекунад. қарордоди ҳамкории қаблӣ бо футболбози ҷавон то тобистони соли 2026 ба тасвиб расонида шуда буд. ба иттилои Мундо Депортиво бошгоҳи каталонӣ аллакай бо Ямал созишномаи шифоӣ анҷом додааст. тобистони оянда вақте ки футболбоз ба камол мерасад, шартномаи ӯ то охири мавсими 2029-2030 тамдид хоҳад шуд. Ямал дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати Барселона дар тамоми мусобиқаҳо 11 бозӣ анҷом дода, дар онҳо 5 гол ва 5 партофти головар кардааст. тибқи маълумоти портали Трансфермаркт арзиши бозории футболбоз 150 миллион евро мебошад. Барселона дар 6 соли охир нав ақли трансфер карданро пайдо кард. ду дастоварди беҳтарин дар солҳои охир барои Барса ба фикри ман якум овардани Дани Олмо ва дуюм дар даста нигоҳ доштани Ламин Ямал мебошад. дигар аз Гюндаган сар карда то Хави интихоби нодуруст буд.
متخصص آلمانی توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیا انتخاب شد. شرطنامه متخصص 51 ساله آلمانی با اساسیاسیون فوتبال انگلیا تا ماه ینوار سال 2025 اعتبار پیدا میکند و تا ماه ایول سال 2026 مهلت خواهد داشت. من افتخار دارم که شرف دسته انگلیا را حمایت میکنم. من کایه‌ها باز یک رابطه شخصی را با بازی در این کشور حس میکردم و آن الکی به من لحظه های عجیب بخشیده است. داشتن امکان نمایندگی کردن انگلیا یک امتیاز بزرگ است و امکان کار با این گروه مخصوص و بازیگران با استعداد خیلی هیجان آور است. من و هیئتی در اختیار داشتم هر کاری از دستمون می آمده رو میکنیم تا انگلیا موفق شود و مخلصان افتخار کنند. من میخواهم با اساسیاسیون فوتبال انگلیا برای اعتمادشان تشکر گویم و به صبرانه انتظار بازی اول خواهم بود. اقتباس می‌آورد از سخنان توخل پایگاه خبری زمیرور. اما حالا مخلصان منتخب انگلیا برای خرسندی کردن وقت دارند، زیرا تا آخر سال 2024 لی کارسلی همچون اجرا کننده سرمربی تیم ملی انگلیا باقی میماند. حالا موضوع سرمحاکمه ترین در عرصه فوتبال این موضوع کلیان امباپه است. در شویتسیا یک خانم امباپه را برای تجاوز به ناموس به سود داده است و امروزها رسانه‌های خبری اطراف این مسئله از مورچه فیلم می‌سازند. جهان ورزش امروز از اطلاع نگران شد که هنگام تعطیل در شویتسیا حمله‌گر ریال مادرید کلیان امباپه به تجاوز نسبت دختر متهم شده است. امباپه هفته گذشته در استکهلم بود. در همین حال پس از پیدا شدن این معلومات امباپه 25 ساله در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد. خبری بر دروغ این را پیشگویی کردن ممکن بود پیش از محاکمه و یا تصادفاً، نوشته است امباپه. مقامات این واژه‌ها را رد میکنند و میگویند که فرانسوی در این مورد متهم نیست. وکیل او درباره واکنش حمله‌گر به اتهامات جدی سخن گفت. امباپه حالا آرام است، اما از دیگر جانب از رسانه‌ها نگران است که شخصیت او را زیر سوال میبرند. یادآور می‌شویم که در شویتسیا حالا پلیس پس از شکایت دختر درباره تجاوز به ناموس تحقیقات گذرانده ایستاده است. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.